نرجو الله عز وجل أن يعيد إلينا رشدنا وفهمنا، وأن نعلم الواقع والحقيقة، وأن نكون قدوة لغيرنا، وأن نطبق ما تعلمناه في حياتنا. لا يدخل في هذا الأذن ويخرج في هذا الأذن، كلما يدخل يبقى في عقلنا، وكل أسبوع نسمع كلمة ونجعلها في حياتنا حتى نتقدم، نتغير ونغير. نرجو الله أن يستجيب دعاءنا. برای مسلمان حال مسلمانا او لگور پراتیکا وان او لگور جیانا وان ام بجن خیالا ما چیه او راستیا ما چیه. خیالا ما ام مسلمانن، ام باشن، ام جهاتنا، ام بعاقلن، ام پاکن، ام خوی سیستمن. خیالا مجمرا وهات بجه، فقط حقیقت دا ام بی سیستمن. حقیقت دا ام دو حب نکارن که لک هفرونن. ده حقیقت دا ام سیحب لهما کومت بن ام هفت خون. ابي حقيقتك ما دو كده ام دزانن كو قومك ملتك پیش فكتيا ياجي باش فكتيا جي كو تدا كوم دبن دمزگفت دا قاوا كو ديسيبلين وانا مزگفت اوا جامعه هبه بزان من او ملت هانه ده حياه اخويا تجارت دا ديسيبلين وان هي ده مال وان دا جي هي تجارت خود ديسيبلين ده پرورده اي تعليم خدا پرورد ديسيبلين وان هي ده جيانا خدا خوي ديسيبلين لدما كنت مزقفت دا بي قانون وبي سيستم وبي ديسيبلين من باش بزامن او ملت بكيري تشتكي ناي نكاره تشتكي بكالورا دمالا خوده دا ام هردم تي مزقفت گهداري امام دكن گهداري خطبه دكن او تشتكي كو بصالا ما گهداري كري اگر دجانا مدا تنبه يقين بكن الدربه ام بكيري بيوازا كي ناينه ابي راستي كيه دبي دنيا هانه دا كيت كاره پیش دهره ابي راست ابي درست اوه زانا اوه سیستم آمان باشه اوه گهداری هف دکن اوه که پیک و دکارین کارکی بکن پیک و گروب آیبرد ام نرویجی بین گروب آیبرد کار جماعیت کارم بکن ده جماعت خدا امسر نکتن گلو جماعته هیجا صف چواته راست کرن ام نزانن جه راست دایه جه چپ دایه آن جنیوی دایه ام هیجا بیا نزانن ام گره نزیکی هفن آن گره ام دوره هفن ملی مبکی جهب پی مبکی جهب یا جگره مترکی ناوره موالا به ام ویا نزانن ام تین جامعه بده جارا شخص هنه شخص بده جارا مؤذن اذان تخوینه تلفونه آزان تخوینه امام لمیشت که تلفونه آزان تخوینه گلو جماعت انسان جاره کی خوشبیر وقت که دو جارش بیرد که پنجی جارش بیر و ناکه کبو پنجی جار معنایی که اویا گهداری ناکه دبی خمام تنه از تنه ما کس کی تنه بمزگفته از تنه همه اویا ندرسته اسلامش مراد بیجه اونه پیک و بجماعتی چوا بجن او امر مدکه نابه تبتنه چوابی گلک انسان مهنه پیواز و سیر و چخارا و تخونته مزگفت مال مخرات کن که اسلامش ترا دیوانتش دیانه نکه پیغمبر گوتی علیه صلاة و سلام اوی سیر و پیواز خور نه جامعه مهرن دروا اویا تخو تجارا جارا که بیجی دبه تمام جارا دو دبه تمام جارا سه تمام جارا 20 تمام جارا صدید دبه تمام مبارك أبيا نحال بسلمانايا مسلمان جرا درس بقرا مسلمان جرا عاقل به جيران خو عاجز لك تي جامعه بتلفون خبر ده امام خطبه خينا خبر ده قيرت که صفك سكنت جي سي انسان دغرا أبيا نه جرت آلیکاری برای خوشی بکی حواله تر کلکت ابرحتید کاربرونه روی جمعه ده قربالخ مزگفتا چید بن این کی جمارا زیدته معنوی امتین کی خوب چوک بکن اما بچکی تحمل بکن یا جی کی تل دربات برداری سکنه بهنا من در ناکوه آسمان اساخی که بهنا من در ناکوه مبارک اوتوپیز دا بهنا تدرته قهوه خانه بهنا تدرته چای خانه بهنا تدرته لهر جه بهنا تدرته ته مزگفت بهنا تدر ناکوه افچه نخوشیه انویاج نزانن یعنی حیله و دره و نلازمن قالوا جماعته هب عاجز نکن خب تنه نفکرم گرم حواله من هنه جیران من برا یکی دیجی ورا المج بکن از جی یکی فرا بکن برا یک ورا برا کیف خوش ورا مزگفته یقین بکن گر کوین کی انسان نه مسلمان روزه کی بیجم هر مزگفته و تماشا مسلمان بکن جا حیات وانچه وایه ای پوشمان ببین که هات نمزگفته نه دیسیپلینه کی نه پاکیتی کی نه آلیکاری کی ای بیجا که اسلام اف و اجوان چهترم ازها پاکم ادها خواهی سیستم و نظام اکیمه من الفرا بینایی کمه کمدن اوستو سپکتروم بیا مازن جانا که کنسرن سمینرن چنه به هزارا انسان تن به هزارا و قدی تک دنیا اخرا کرنه کی تی چون خدا سکنه تر در باز هم درد بن
مزگفت مک 100 حب 200 حب 500 حب تنه ندای حب انسان گرما اورگانیزه بکن تلفرارونه نه تلفرارونه تبیره وکد و بگره ابیا نراسته گره ام هنا کی تماشا حقیقت خوب کن و خیال خوب کن حقیقت دا براستی ام اسلام دورن لد عقل خدا جی ما شاء الله ما که حضرت عمر لی والله ویاج نراسته خدا جیانك پاک بکن نصیب ما تشتیک ام گوداریت کن دا عقل ما دا بمینه ان شاء الله تیخن پراتیک خو ام وان کلمات دوباره نکن رب العالمین جیانك پاکتر بکن نصیب ما اخلاقك پاکتر بکن نصیب ما دل ما بدا فراکرن ام فیر ببن تشتیک ام گوداریت کن ام جبیر و نکن ان شاء الله أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق أما بعد اتقوا الله عباد الله. قال عمر رضي الله عنه لا يغرركم من قرأ القرآن إنما هو كلام نتكلم به ولكن انظروا من يعمل به من يعمل به. كلام سيدنا عمر نحن نقول الرجل الفلاني حافظ القرآن طيب عمله يخالف القرآن يقول لا يغرنك إذا رأيت الرجل شكله وسماؤه سماء المسلمين يقرأ القرآن عنده كتب كثير هل هو يطبق القرآن أم لا؟ إذا طبق على العين والرأس إذا لم يطبق اجروا عليه حرف الإكس هذا وارموه للزبالة. قل أنت لا تستحق أن تقول أنا حافظ القرآن وأنا أقرأ القرآن وأنت لا تطبق القرآن. هذا هو أيها الإخوة العمل كما نقول ليس الكلام بل العمل والعمل إذا لم يكن موجودا لا قيمة لنا. نصلي بالجماعة وإذا لم نتعلم روح الجماعة ما قيمته. شارع برودرات سيدنا عمر سير كان شابو تلدرس سربو أم برشون سومبر على لسر قرآن İki bile lört fordi han läser Kur'an och han har god person. Se han praktiserar Kur'an eller icke praktiserar. Hvis han praktiserar Kur'an den är god person eller x på han och kast till söppel. Det är praktik. Det som är viktigt för oss. قالوا بسلمانا حضرت عمر كلمة خوش دبي شخص كي قرآن تخوينه دبي أباه بينين خاباندن هاي وجوه هبه تماشا بكن تشتی خود قرآن ده هی دجیانا وی ده هی آنتنه اگر که هبه وی وقت تمام کتنه به برحیلل و نکه امش گلک جراد به فلان کس قرآن تخوینه لمجد کرد قرآن و لمجاوی اگر دجیانا وی ده تنه به معلسف ضرار ده خود دمجی ان شاء الله رب العالمین ما نگر نجوان انسان که بدوی خو مسلمان لبجیانا خو نه مسلمان ان شاء الله قولا وعملا مكرنا خو خبردان اخو ام مسلمان بن ظاهر وباطن ام مسلمان بن بخبردان اخو بعمل خو بدعاء خو باخفتنا خو جيانا خدا ام انسان راس بن ان شاء الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا وانصرنا على من عادانا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي كلمة الحق والدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا مسلمين بالقول اللهم اجعلنا مسلمين بالعمل. اللهم اجعل الإسلام في حياتنا لا تجعلنا من الذين أسلموا بلسانهم وكفروا بعملهم لا تجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.